The Voice of the People Party make a significant impact in Riboy district, securing victory in 3 out of the 5 constituency, while the National People's Party retained 2. The unexpected wins for VPP can be attributed to a strong wave of support and silent voters who influenced the outcome. VPP candidates emerged victorious in Mawati, Umsning and Umroi, while NPP secured Nongpo and Jirang. The unexpected victories for VPP in Riboy signal a shifting political landscape in the district, with the party gaining momentum ahead of future electoral battles. Kabenta jeki nong song jong sning konstituensi bat ikitu giba dakarsan bat Punjab dan Buram yang metasi isipo aja sanspa lai phongut kinong karsan gibe jangi tinakaliang janga maskopan penpau ba hakani upor kay bangin sale nang ni smart ngin Buram ba yakara jol parti bat ngin jikmu ba khmatam jol parti kadai banwana ka sansar khadar ba khoi agabakhadu ai kajing khoblai ko kerpang yakin nong kersan jong umroi konstitusi iblong ki kenrat jonga kumbangila kren saki pajba bangi di sakri baki di kenrat ei ko ba gi kwa melong ba kajing khoblai ko kerpang nadu ki barit lo hadu ki behe khamtam yaki hep ki barit ki bakat bagi meeting ki ju ya perta ki hela apra kanai gelong ketak jong kajing kala ko ublai ibit ya ke parti jungi benjob akiwi kunsi bat naga umuroi kunsi. Wilayah kuning yang di election klaim berpisa, dengan persa jadi kita kemudian nak bor, kemudian bisa dari limbah jalan nanti jomble, dialah benjoi dan kejujur kemudian kemudian. Ini ahli kamu ada yang berbentuk yang boleh terakhir. Pada dalam nanti ini kemudian ke parti, boleh nanti yang aru bukan lebih. Maka mengalah pendem yang kejumlah, pensai pak jadi mengrim ke parti juga. Nah ahli kejujur lebih bersikap dia, yang pak nongkersa.